He kohinga kōrero pū rākau kei roto I te mita o tēnā iwi o tēnā iwi. No te rānei I māhoratia mai ai e te tāhuhu o te mātauranga me te pou taki kōrero, ngā hua o ngā pukapuka nei ki te ao whānui. Ko te hei kōkō Katarina Mataira I whakatauhia e te pou taki kōrero hei whakamaunu I te 50 tau o te pukapuka te wharekura. Tōku mōhio, ko te wharekura, ko ngā tuhi kōrero o roto, ko ngā kōrero ahua hōhonu tonu nera, ngā kōrero ka tika ki a rongo ngā mātua tīpuna nere, e kōrero pakeke tonu, ne? I tāhia te wharekura I te tau 1900 ora te kau, hei rauemi awhi I ngā akoa e mātau ana ki te kōrero I te reo. Ko ngā pokapoka pēnei a te wharekura nei, e mau ngā reo o tēnā iwi, me tēnā iwi, me tēnā iwi, o tāo pakeke. Nā kua hua ngaro e ra momo reo I nai nei, ka re te kōrero tia. Ko te mea tino a tāhoro ato tēnei pukapuka a te wharekura I tuanga ato tona 50 tau pakeke. Ko ngā kōrero o roto, I ahu mai te mita o tēnā iwi, o tēnā rohe, huri noa I Aotearoa.